Ka balang Katolik Jawai Diocese kala rakhe ya ka sngiburom jong ki kunhon balang barit bat ka sngiburom jong ka diocese parok kawai how news nem arja apusau bat la penlong ya ka jingelang ka bahe ba ha Saint Francis of Assisi parish sa snyang ha ka ba barok ki pai reunget na ki parish bapher kilawan ban sakhi bat ban ne shimbenta ha ka ne ka sngi krau jong ka balang hapo ka diocese Jawai ka jongi ya kani ka jinge kandolang la penlong na do ka sngi sai jain kalai phawai tarik jong benai nailar arja apusau balapan kutpat ha kani ka sngi utrai ka shitarik jong ni benai nailur arja apusau da ka mas bakhoj ka cultural program bat ka jing panhiar ya kalama ha ka sngi sai jain la penlong ya ki jinge ko bapher kum ki jing shot ki jing ruai ka bible exhibition ka bible quiz ka bible skit ka bible narration bat kiwe ki pai rengai kilai shimbenta bha hakini ki jinge ko baro da ka jing shirham par ka jinge tali balayora ya ka nam job ha ki jinge ko baro da ka parish umulong bot sa ka parish nongba par ka parish la rambai ha ka kardan baar pat balai ka Jawai parish jongi pat kalayo ya ka kardan balai ha ka bible exhibition ka balai shimbenta da ka balang shnong mi mentu Hakan ni kesngi krau lawan shimentaro ilang do asar ke Jawai Diocese i Most Reverend Ferdinand Dakar bat ilab longru inong kenyarang ba hakamas bakoy hakan ni kesngi utrai. Hakan ni ke video ngin yo ban sakhi yaki kato kat ni ki benta bakongsan. Yang cilik Paris Sobha. Wahai bayi pun panas nak kesutnya Paris, sutnya Barbie. Jadi kita becik mungkin yang Paris Sobha di sana pun berada di ini, lalu punya biu pun di segubur.
Bapak Angelus sekarang. Angelus kan itu. Bapak Angelus sekarang. Nanti ada. Kalawan kitot yana. Ngóng sông cốt dịp thi lệ theo Oh, Samuel. Ngalawan bapri lekon ngóng sông cốt dịp kukun jonga thi lệ theo Oh, Samuel. Ngalawan bapri lekon yana Samu yang lain dari dokumen ye yang ini hai petuj yang borok pada di sisa berada buat kinong kerewalan kantam kinong tikam jang kibibi kinong yalam buat kinong yang ompet lang wa penting tapi wa hada araja al-pausan yang dari KBBD dan dari Diocese de uman ba haparis umkian
Luai yo surau kubah pemiat habis apa kedik jisna. Sahawan kita kena pelang yang tiang biar dia kedik lemah. Son, the parish priest John the parish development. But I is second prize. Kata kedai ke parish number. Lah semana bilang parish number. Mangut. Number lang. Kau Indonesia. So if you show that in I have champion John. Kami telah mesin bersungguh melakukan ini membawa kesan doang adik menggerok Tuhan di semua dan ini mesin melakukan awal di kimentar dekat ini berdok renang bagi berat sistem untuk dikategori speaking of the barang surang berkerja bersama kami telah ini menggerok dan bulan ini hopefully but Kunjuru Nifan Mat Nauplay Nak tayo lagi let ini 6 tahun berpit pandanian yang ada di Thank you.
Tumu Markus. Hagatan Tuan, Habat ipadasi, bat katul kene kistaan ilawan na Jerusalem, kilailang saudong Yesus, kilayoi badon na isendran zungu, kipalay bam jimbam da ikti bangkun, kata kemut flamtet, nabat ipadasi, bat baro hiju kimchu bam lamna thet yala dikti kita batskem ya kadostur kilong shwa haba kiwan na yeru lamda kisum shwa kim bam badon shibun iwai pat Buram yang daisik tuni pantam yepi iba insmi yekin play bayalang sisip stayo ban sabang yekin play ban kunjoro madan katong ini benar bahwa yang buram ini yang tunggu director yaitu ini mengangkat no usaha ban yoi ban kilek mission ini step ban adu mana apa ban ini ijuk dum nang hakiten susu hakim jomblay. Kebeli cibenta jom mereka resmi kaki tolong ban incak berikut hakim jomblay bukan bor. Hakim jomblay tolong baim bat bukan bor. Bahkan ban yang kedua bawa enam alian serti. Nah kecil jadi belum non besar kata. Mereka resmi aina. Maka digawai tam berketin di jauh play, kebalong ka hukum jauh play kalau yang semua ini, kian jauh play, kiriti dan yang jengi, kiriti dan senyum, dustur jengi, buat ada imam kesana. Ni jui haman lagi senang, bagi thọ saban terus senang, dan yang itu terus senang. Jadi maham terus senang, insya bertersi. Insya banten banle muai tunta tete. Ngidan kating jauh blay pelum pelang ini ya kini dihukum jauh badai bala lumlang ada ko jauh Bible ada di kau ko kebanyakan nak tulis betan nak kita Deuteronomy bahang ini bantraki yang dihukum jauh blay. Kasam si khasan kebanyakan wai betan kau ini bayo rung hakai mai jauh blay. Kecuali betul-betul antipan kepada tong itu ibadat ibadat itu kibam cinsutan itu kiba isen moment bayarat lem bulan musim sebulan itu gitu kiba sarong gitu kiba angame gitu kiba thok gitu kiba syukur bakamai bomhok itu penyusunan gospel besar yang penting mampu bami kau beri. Tahara ni kesini ni dan soundly dibentar jauh dari hakim jauh beri, dibentar jauh ini dihukum jauh beri, tunjuk keriti jauh beri, kedustur jauh gitu, kedustur jangi hakiran yang hari kalau belum hakiran yang jadi nah kerja tuai Lekin kawal try, pilihnya tu mas pukul. So minyak ko ini kiba nilai yosnya mentan, kiba long kinar, bakum juru, kita kileti ini banjajan saublay, membawa besar mentan, banyorung akan himah saublay. Dadahim le, dia kata, dadahim bat min putir ya kitin saublay, balisnya dah. Jaga pekut di boleh baam, ngin nyorung hada hima jauh. Kami orang hada hima jauh,
ngidarkan kay kata teliti kuno bakit day kada kata obat lam arya seti oban long kata ka jing yada jadi yada persya yang musim peman baru bawa tongsokan kecingit jungi kalau pasti kita makin kelalong kamet batas nam jong tuai ni Yesus Kristus ubala hukum ini bankan menta ya gede gede maya namar mamuhi hakame pelati na yo pelacim ya ku pelawai mo jeme ladwai terku pelatya pelai dan suran wang toshim bartoban gede di baro namar gede kelong kamet sana ya keban IT na kebenta jongki Hakajo kurban dalayaman nachim yakaturi barla ayo yamin ladwai terku barla ay halak sunran uang toshim bartodi nakadeki baro nama kali kelong kuri cakasnan cana dong ketang matmai patbom cukut ya batmi nakabenta joki nak benta di babon nak benta di jembar di kipot tole ikani banten mawar yana Kajing maya jong kajing Jesus,
Amen.